Bwana Yesu asifiwe. Na mukedia sitwani ya Yesu Kristo. Ikwatekana muya inu musubite. Akamwiya yungua matei make na katusubia. Akwani musubia ni Kristo wangai. Na nina wikwati wathayo. Nina osamwanya nguthoche sitwani ya Yesu Kristo. Kilunguni kino cha kukwatania ndeto ya ngai va Mutongoi TV. Kiuka kwenu kuma kanisa wa Around the Globe Deliverance Ministry va Masaku Town. Ethea ndo tutembelea ndo tuthokea. Kanisa witu bakene na Unduma Center ila kwa ndwala kuma beta posta. Unduma Center noyo posta tusianisi na Equity Bank. Kwa ni twauthocha sitwani ya Yesu Kristo. Kila muthenya twithia wanalanja wa kuma Monday kufika Friday. Kila Friday itwithia wana kesha na kuma wakele kufika wakatano na bui bandu matewa wa matabia mamasi ya wakele kana wakatano kuma wakele kufika wakatano kwambia saumwa wakwacha kufika saa 6 cia muthenya nithe ya ndiona andu ila itawa 1 on 1 yani tuyikala ndi tuinena ni ana tuiboya pamwe kwa na ethianu kwenda no uke bayikindu kibawa kumbona bayi muthenya nomwe ukewa uchanjito kuiba kuona Lazarus anakauni wa maitha na mweno wa thukumi mangai makenga ando maimea Lazarus ndoneka mwene wia kwazia noneka ndiye ngili 5 ndiye ni 3 ndiye sisi ana na kito kutethesia satani owiawe wisi no twito ni muya itumuthukume na mweme kwa muotethesia satani na kou mwana suwipo mwiwambe na mwiyo wa keli kuvika wa chumwa kana kumapato December twenenea yulu wa ngai ulawika asiama ngai ni wika asiama na yu nienda kuintroduce topic yengi yukite in form of a question. Niki andu waingi matafaulia maishani. Niki andu waingi matafanikiawa. Nini siku liyothi yuso yangoni siandu. Ukethia mundu suene kulio. Mundu akakuya pastor nye ninika bidii ethia ni bidii ninika onge akakuya pastor ethia ni kuboya nini boyete ona kupinga ona kutia kuya na mawisu bano onge akakuya pastor ethia ni kumia ndembo ninumitie onge akakuya pastor ethia ni kuthukuma mwia nini muthukumite lakini ukwithia perfect mwithia wa constant maishani mandu ukithia beandu matafaulia no matter what no ukithia mundu sunu kusaniwa wenga yu wandangie no we watangie njirani yakwa ukithia waisha beandu mwambilili chalo cha thayo namo na ni matambitie na ni masongete muno angi mwasoma na mkwanza na baikindu kiwota niwa watopia kilasini niwa wanasiaume masabu onangi weki ya mutiani lakini umundi bala maisha mama yite baya yulu na bala ndao niwi no kethia onanana ya sumagwa na muima sani ya wei what is happening with your life ukethia nyanye utiame kukuli ai mwana asa kana my brother kana my sister kitumi chaku kwithio kwa mito uni chau
twi kilasini niguo wanasya kithito ono munthi wi kithito cho kithito kichaku kesa kushaya matundendi uikomana na mwitu asa mukiwa ngai ekalite ngaini thayo wake wonthe ndeki koti wa takataka aye lakini mwitu asosu kindu kita wa mutwano akitawiwa wiwetwa kwa tui tikwithia ndendete utwawa mwitu asa ni mwanake ni mumbenesa ebidi utediani wake wawia ni winenganite ono angi mapoyo kethia kila mwaka oyambia no fast mithenya 21 akafunga mithenya 30 angi makafunga 42 angi makafunga yani akapoya akwitia ngai mutumia na yumwitu aso uboye tu achenda utwae na indetermined ndena kana yani ila usonge tu ukona mundungi itema njemu yani mukombero thea mundu yani ukwithia na ciana inya na baikana ketheo mwe yani ukwithia okiti wa naume potential aspect yani mabua na ngulumushi mayenda umutwa no ukwithia mundu asenye ndiu njali no yani ukwikalu ikulia what is kiendeye in my thayo yeah ukwithia kabisa nusania wei kwani we nowe wabitisie bitio thiba thiu andu mataekeawa ukani utaekeawa na andu alangi maekeawa mabinda mothi kwa pase ukia kitumi cha kwithia utakwatite osungio ni kwithia wi mwitu vebinda waitabie na vebinda waitabie na waumievu lakini ukwithia ayokwiu pe ungia amatwila amabuya twila anzita mata opu kabisa yani amatwila anga hata mata pu olondo mundu kila zote mbeto amatwila hata niza kwa hata woria azio kanethia lakini ndio mama expert mautwila nako tha kukwiki ya muswaki wa mtu wa ubititoka atwila matuo mabitito wa yani na yukwithia ungia ikwia be mwanake wakomie nake na bwibo maisha maku mobewe okay na mwanake osu ukwithia umana naku iwitse tu angi ukometie na yetu asu maisha moma yakwama ukolia kwani no uwe withia wake kwamwe yani muithi ubishine muimanda wia either ukwiwa you are overqualified kana ukwiwa etela ubishi waku tuse ubye kwanza nuwe munene lakini chamina no bau ubo wawe awithelea bau ushokonge ukwinengane uithi uikombo wa munda vandu usini uibanda mboka uibanda manana lakini maibamiwa ni kinyu kya muthemba yani mekwanangwa piu no sini usu ndubandite wiweka we andu angi mabandite uthi ucho salon uyuka uibingwa wia wiki ya workshop wiki ya business lakini from the word go business ya kwithi bitu bio uithela na saishu weke ya business ya million plus pe mundu ungina akewambia kabiashara ka silingi 3,000 na withi akasongete usonga kambatite kwambata kwanza wona ndakianga onondonanga itangai na ndatala mundu ta mundu lakini wa wiki kiuchanga uyamba ubika wiane ukiuthaithia uinenga ngai ndaya wa minodhoshu onethe odhoishe shilingi 200 ukosa shilingi ile ukwiki ya yote ukwazi itaithi na utoa nyumbani ya ngai but nothing is working you ikiependa payu botu bikie hatuenda tukula ni makulio na tuishisha kitumi ni chao okay there tuisonga nambe kitumi ni chao na ekana no wiwoka ona kenye tutua imbai na muno mbai ya mukamba baibinda
mbai ya mukamba yako sakwithwa na mundu baya mbe, lakini be kindu kimwe chaemie piu na opportunity cionthe ila ciethia wapo na serikali cionthe ila ciethi wa Kenya. Na unakuma serikali itanambia Kenya batemu kumwikuyu wisikie, Kenya batemu njaluo wisikie wa biashara wai mwana weta wa Chibu Kivui manusi wako kuna biashara na akamba na atumea meta wa Nyamwezi katika East and Central Africa mesikie tandu ma long distance traders patengwa ngali patengwa maloli akamba imoma introduce spices Kenya maithe ya makuite mayo manzo maitwa ya Arabu waya Mombasa na Portuguese na maisho kanangua imo introduce ya ngua introduce spices maete shindu tamisele na mekua na mwongo mambatite. Lakini uikulia when did the rain started beating akamba ukethia wabika mushimunene ta Mombasa ukambio tala major buildings ila shivo ukesotwika nuko manaka somba kama kekitumika mukamba ichama kinene ekana nabau tushoke ba ilobi uthi uke Nairobi su town center umimambe biashara ikitumi kana mwako wikitumi wa mukamba widi no mutumio mwana bahama kuweni unafanikiwe kuthoa nyumbe mwenene uzuna wa mukamba la ina kindu kikitumi haundu bebe ba uisandu widi ya onangia la nene na ni akamba na main business isi nene ukwiwa no thoisi yuwa bikabu ikula sekule dhita wai ni chao kisa mukamba watu ika wimutabania na wimukamba na muya yikukilia wiukambani ubuwa ni mabasta kitedhe anisho na maubwa makumia position in authority maudhesha onde maiko kwata moko na muitwa mbio tembe atatimu. Lakini ila uibaya yulu bala ile kwithia makwiyai tuneli kwoko twambati aiye moma mandio lumeukobe ya kuikanda maukushe maubaluche. Lakini waenda kwa ekuyu wenda ukethia mundu mwe okilwe ningai muikuyu masisha methi ena chendi changai onethia timu utheula mutala onethia yona maweku na maisisha makwithia pekindu changa iki mundu niyo mamukwata moko maimusa na mwakabo na mamanze video there muthukumini wangai wo mukamba maema kuone video mabanga generally hena satani imuthaidi wa uimu na maibua na mbaya mukamba no ya twiki itethia wana generation si stand by si atabani na mbaya mukamba hiyo ka na mboli kabako anumaki ibeba mbaya mukamba hiyo ka no yote mushai wakibeba ulosia wena tabani ya ondu na edhi ape umwe wina miaka ya nondu ekalabu itobuwa akabuwa nisiana siake ilosia ite hati la wakatilwa nisiana siake ilosia ite nukedi atuabuwa nietua umea nietua minana no manye ila wona waku nau wamino kuna ngumi wakata ngumi kula kuisiana siaku na sio siana siaku ila ikaikuna na shono ikakunwa kwa pakethia wa kindu cha utunga nzia wanetina mutumio moko ya muingo anosiethe ondo imoko na inyai wakwie na weno kwigwetha nembade nikulawe na mukua oza siana siake amea ne ukaitu try tuthibe bantu kwenda tutwae mbabu ama mwiki anga alini na ekiwa miyo yake
na ila manaendie mavika nyumba ya wazee na mwana usiethe tata kuma mundu ukekalaba nikanotu nenge space weiwe kalie maisha maku baya musitu ikwikalanesa kwa uo kekalaba na amuibia na amuandikiria na umia sindu syake na siana syake twinukei jumba bwake kalaba na itukuya musi kana kama kamukulia ndadi naku wabicha miaka tayamba butuka kuwete ba naku liwi mwana naku wabicha miaka tayamba bu tukakuwete ba mtume usio anahungamiu anasiokia yosa mebuko na osethe amwendadi I'm sorry twinuke twikala naku bakela mwe ukaudhumusya yani nakuye kana kokuliethe naku imutumia eke ya tu nethe ya kaini yana nanonga akua he kulwa ila naku kakua tikakuete ba nibo beka ndwala aku nundu no ukakua nibo tukakwicha na hatethwa ninga yewa kila bebo kunena nake anaitisie the wekyo na mukua na menuka na asia mremo the nongo kewe the moyo yingi maisha no maitu bandu botwa uila umwandu nundu onokethia pe mundu kuowete nikana uoi ufanikiwe maishani ma mundu nikana uoi ukwamithie mundu uchu ukwamite ethia wa ena muomo bingu ite bandu nikana mundu asisha ng'ombe yaku asya ng'ombe yaku tino iendete ndithia itulio ikithuki ituli kama umeti na meli nikana babikwe bau yonania sindu syaku siethia asina wiyo wa usubio nikana batwike mundu asya mwana waku mwatimui akitobaluka mitiani imaanisha we mwene wina mabityo wina mpani pe bandu bingu ite mwana nikana mundu asisha biashara yaku asya na mwana no kuendea otiulea biashara ikuwa we mwene kwithia be muomo bingu ite nikana ebaluke nikana mundu asya mwamuenda dite na mutumia waku mwandu endete kibeti chaku mwandu endete muse waku nikana kumabumu dhokwane na muitanisha ikuwa kwithia pepa ndo mubingu ite mwana ukethia ndeto shamu maitha no sifanikiwa nienda ngukulie kulio namba usoma ndeto ya ngai we kwaku ndeto ila ifauliano ila siya kinyume bayingwa ndeto nemo positive ikafaulu dhayuni waku bayu sio nomwe ufanikiwa maishani maku no wikula shama kulio maati kwa ninye pase wambo ya mbadhania kila wambadhania kihiku ikika mundu ungeambia ukaamana tamushiwadhi itembiti no kwete kwa bendo bike bandu wikulie utanalo mwashai utanalo mwatui utanalo mwako links utanalo mwapasha undu matukwa makanisa metoma kilo hashirika ma specialize na failures show kwa siapasa woiwota ingwangai ethi apasa kunda ingwangai na winangai why is it not working for you ethi apasa kuboya baikindu kikika why is it that even when you pray for yourself nothing that happens ethi apasa wakuni watiwe ni ngai na beba wangai na kuyepasa watiwe ni ngai bebo suwangai no kutabia what is kiende etha yuni wako niki kitumi chako hithi yawa maundu ala onde mafaulia maishani mako no ala negative niki kitumi chako hithi ya halama kuikita no mama fanikiwa halama ukima no mama faulia halama utedhasha payumwe ufaulia Ebuku ya mwambililio kilungu chakeli weniwe siwonzu wakwa nawe o subio wakwa ikakwenda kwa kukuonde Ebuku ni ya mwambililio kilungu chakeli kwambia musawa nana kubika wa 11 mwambililio kilungu chake kwambia musawa nyanya kubika wa 11
twinenea munda wa Eden. Munda wa Eden wasebiwe ni Ngai mwene. Besides kumba omba sindu sionthe indi twabika munda wa Eden, Biblia yasya kana Ngai ni wose ubisye we mwene na asababisha kwa mea miti ya kuendesha kwa medho na miti ya matunda mauya. Na maandiko masya na Yehova Ngai abitilia usi wa ung'itha cia munda. I want you to underline the word wa ung'itha cia munda. Na katusiokebu musawe 10 na usi wa umite Eden wa kunyithia munda na kuma bau watanisha watwika mbusi inya. Amen. Ngai aseubia munda na mwene utonyi atonyo sababisha mitila wabanda ikayose akiwusini nundu. Ngai asetia example ya undu mundu waile kwithiwa nundu mundu waile utethia wia. Maandiko masya abitilia usi wesilola mundani na usi usu waiwa unyithia ula munda kumeki sure ethia kwina ua miti isu ni yakwata kiwu ni yakwata manzi ni kana miti ndikome nundu wa kukosekana kwa kiwu kana nundu wa kukosa kiwu. Kwa Ngai mwene a create purposely, deliberately and intentional in brought an aspect of irrigation, and the aspect of irrigation comes with an aspect of responsibility. Taking responsibility as a man to know that once the trees lack water, they are about to dry or they will not give you yield. So as a man, you must be reasonable enough to interpret when your tree needs some water, to interpret when the tree needs to be watered, to make sure that your plants don't shed their crops because of lack of water, to make sure that you can dictate a continuous production of your tree by the reason of supplying it with enough water. Yani kuikidia kana mutio wa panda wenda mundu ni kana Ngai omba aenda kuonethia mundu kana paiki ndukiende yote responsible no maka with we responsible kana ti mundu mutio weneba mutio shaishe mutio wa minana na ubanda ni wabanda muti waiwithia mutio ni wambie ulemba wina manjukumu mothe yosini either utekiuna manandoa ute na mitungi kana utumia akili uwe generator uwe pump umekishua kana miti yako atakiwa hedianu kwenda wende na uyawawo uchawawo. Yani Ngai amekishua na nundu munda ni expecti wa imunene. Maandiko masya nola usi ila watheyangie usi watilikana watwika mbusi inya na wedhi mbusi isunya si make it a irrigation possible na mbusi isusi adhiuka munda kwa from any corner you could water your garden. Wautonye kung'ithia munda wako kuma kona yonde wautonya kung'ithia munda wako wautonya kung'ithia munda wako. Ngai nda make sure munda wingaliko imwe ona nzio kamba mwi wa mukwazia yumitu timbumu no tuluwe the out wongozete athi yabitilaba ya theyu ya ikwita kiun city londiani swamps
yayitakiwuna ku na chengiva kispili yake iliko kangani na nikiwu fresh waumania na miundela iva kwela kaba vaya kadhamani waumania na miundesu utheye nayo wiyukethie like 80% ya andu ala maimavo ni ekuyu na asangi akamba nundu wa ukosa kii ngai yaikune munda mundo likite osini no kuthosha no kuandikwa thukuma ikivalua buhindia ona thithi na wiva windia ngai ndatonya kunenga edeni yaku na unenga edeni yaku umithosha umie na angiona metumia ki mathosha amanywe na ungeithosha atuani veshindu sithi asenzi muno ishi mundu hadi hoteli nukekiwa chapati kana maandazi ukayoka emomina ni kwasya wobe woto ayesiana Pastor Mbeni withe kachao kabisa yani ona musele ni uti aliyokasya wobewe ona nama yaku yangu kuno kwasya wobewe lakini wadi nyamani siangana niyo peki ndu wobe wa watu ayaloti yemusi biki ndu inukisya mukau ukamwia nyameti yo yangana niyo tiyo ni twilitwe ndiaya na bichaba na ndu minukili kana watu ayasiana na mundu aithosya edeni yake na mamino thosya miundu ila immediately usini maisha okelengi phase 2 yatiye ukewa mundu ayasha ekuyo amukuona ku ama ukikosa miunda yaitu shut up paimu ikuyoka kosa munda wenu mama nyo dhamana na mwede andu isi value ya kilone ngai nundu mundu usu atokite akambio kombo akitheka chuambie kuima mundu usu wahuima muthinomwe na ethi iwaimie waikie kuima niki eko kenga na eko tuokenga ndu kwa shati ati kuima kwenda mbesa nyingi ethi aku unokethi yote nondu pambukivu ukabanda kuota ukabanda onethi kalunguka 100 by 100 ukakaususya manyanya kana cabbage no kautaki usini na matolo uinyithia mwako mwe uthela ndwe makuwa generator angili that ununga ya make sure we must be reasonable. We must be responsible. We must reason out. Now we must find value for what God has given to us. Ithi akundensi ubowa nima esindithia na kitheka chunda akithosya mena nyinya waku makwatiye kitheka kiu yani meona mabata maima thosya maya au ayo na kila kitu anasya hayatonya kutwanya hayatonya thosya kwanza we aikaba hayatonya kwanza kau tuasya au kiaka tuile kitheka ke kalaibu akubi nake na kwanza kibeti chake chake licha katatu na kalate shindu na ng'ombe ona siathela kitheka chwasya unuti wa wasiana syakwa na itu current generation with you na nduswane do our next generation mwathosya wauma pau usyo kaingi ngalikwea ukwithi ya Tana River yangidia ndio kamba kumaba mubakani kumaba ya ndithine the diaspora ya Masaku Tana River aivita kwanza oneka Tana River eweka Tana River na Chania kumaba maboloni Chania iva ukivuki bititu withi ubikaba ya kakuku ke kala baya kwandeke ya muthanga ninge mundu eka siva nuku leo wetwa uyu bikabaya kwandeke ya muthanga withia cia ukokomana usiwa Chania na Tana River isebya Masinga Dam iyo kamba niyo supply ya stima munene piu ba Kenya niyo single dam ile supply ya stima munene hiyo kamba wauma baya kiambere kumabau kiwukiu kithea baka kithi Indian Ocean kingithi baya mwingi north kithea na mwingi north
ngalikwe ni mwingi ngalikwe ingi itharaka no kwithi abaiki ndu mekala mailie mana pai mundu wane wa responsibility ya kurisonia no mbakatu reason munda huu kuitwa wa Eden wasisha definition ya kisungu Garden of Eden kana munda wa Eden. The word Eden means presence of God. Ndeto Eden imaniasha withianu wangai. Hallelujah. Kwithi wabo kwangai imaniasha kana ngai present. Munda wa withianu wangai, munda wa kwithi wabo kwangai, munda uthokea waningai, munda utembelea waningai, munda ngai withia wa ebo. Eden means the presence of God. Na ngai amina seubia Biblia yasha osola mundu wombie oka amwia na amwia be responsible man. Take responsibility. Amwia seuba sha mundo na kusubia. Musoe 16:5 na yoba ngai osa mundu na amwiya mundani wa Eden ose ubasie na kusubia. Amen. Osa mundu ula wombie amwiya mundani wa Eden ose ubasie na kusubia. Amen. Ndaketi kilie wanangwe, ndaketi kile matunda manangike, ndaketi kile mitishu bandi weningai yume nundu kuimbua ama nundu kungidya ilaya ile ofruniwa afruni, ilaya ile kutuikwa yasha ituikwe nae waningai nina unenga miti usubia nayo eka usubia wasubia munda huu na huo mundo ukausubia, wasubia munda huu na huo mundo ukaunenga liu na uye matunda onde alame mundani huu eka oitundo dhimwe ya muti ula wakumanya uthuku nosio wakubathukania uthuku nosio na muyenga ya muya watatoya wa muti usukakua na Biblia shetina wanga ya sobia munda wa Edeni baya katikati aenda banda muti wa thayu na ashoka banda muti wakubathukania uthuku na usio na ngainda bata mundula wombie akia matunda ma muti wa thayu. Muti wa thayu Biblia ni ndwa batano ukiwa mundu ai free aye muti wa thayu undu isi utabiti ati the longevity of your life is a choice that you have to be intentional and deliberately you make up your mind to live long or you die young stupidly. Long life is a choice that we must make. Thayu mwasa ni unyubi wa ileo nuba ni kanawi kale maisha maasa wasioka kwa health hudi ukwithi ya mushei wache nenge kanosu eusioke ukanenge mayu keusimashiwa mayu na kaisio kengi kana kuwiyo kenewe ngima na cabbage kuma kwa chamba kawiyo kana kukanewe starch hiyoka na kaa chenji wakenewe musele kakaisa starch kana kaibichame yake 13 14 15 ukiwa kana ikakwati diabetes na ukiwa mundu ambia kwa sia mwana wako iwe kwa ate uwe wao iye mwana yes keuko ato imo nundu wo ya nai dutonyo twika you don't care what you eat we are kuikutabia tabia na theni mo wala mokana sia na mile umanimo maingi so muti wa thayu tiusu Adamu na Eva
na ndiamu ya matunda onze muye eko mutio umwe, lakini bai mundu wa ambotha kuya matunda ma muti wa thayo. Maendewe muno ni muti huu wa kubathukania usio no thuku, kinyume na kila ngai wenda meke. Kila mundu wombiwe ni ngai munda wake wa Eden. Kila mutabania munda wake wa Eden. Kila mutumia munda wake wa Eden. Kila kibeti kimunda wake wa Eden. Kila mwanake munda wake wa Eden. Yani kila mundu vala makomana na ngai. Kila mundu vala ngai wa musawisi kalae ni kana makomana evo. Kila muthaithi Eden ila wa sawiwe ni ngai bala maile okomana na ngai. Lakini ekulio thila thi umuni ati nimeana kati waitu tumbotha kwendo manya bala ngai utwiyite, bala ngai watunyubie. Nimeana mesilite thinani kunyibi wani kunyamani, lakini omiaka mibuthu kano matuku mabuthu ilone kala bala ngai wakwijie sindu ila sio kuthinia ya kuthinia nebinde sio wai muitanji muno ya kuthinia. Undu mundani wa Eden mundu nubwikawa ni glory ya ngai, nubwikawa ni presence ya ngai, nubwikawa nutayo wa ngai ukethia ndesika na imuthei. Mundu mundani wa Eden mundu nubwikawa ni presence ya ngai ukethia onandewe anzoni ndanda sisi. Biblia sia miaka yonde Adam na Eva mekalie mundani wa Eden balanga iwa maiji. Musoa miongweli na inya, I think that it should be chapter 2 or chapter 1. Musoa miongweli na itano mwambilio kilungu chake ile waiti huu. Na Adamu na Eva meli maya thi mundu ume na mundu muka na mayasonoka. Amen. Mundu mundani wa withian wa ngai ona anyibitwe ndwisomwithiana depression, ndwisomwithiana stress. Wibala ngai wa kuya nundu balo kuyite eventually there shall be provision. Usastiniwa ni matei, ukasastiniwa ni mumo, ukakwatiwa ni presence ya ngai. Ukethia ndwina kindu wona nia lakini ndwi kindu tena cho. Ukethia account wiyondi silingi lakini be mundu yake likambesa lakini maishala wikalanda mafodi. Nundu wa kwithiwa bala joba ngai wa ubanda. Nundu wa kwithiwa bala joba ngai wa ubanda. Muso miongoni na itano wasiati na meli mundu ume na mundu muka Adamu na Eva medhia wa athei na mayasonoka na utheyo na mayesa kuiwi atakindu. Amen. Tamume husband and wife mwekala mundani wangai wa withianu wangai ona muime waku ate kindu mukekala na ndaya, lakini la watambia umaumala ukamanya otwaitwe ni vunza niyo kamanya no maswali waitie musiusu niyo kamanya aume medhia wahau. Lakini mwiwithianu ni wangai wonze wenyu uthei wenu uitanji wenyu ubwikawa ni withianu wangai ukethwa na baye mundu wene ukethwa nenywe muiwene. Ila Adamu na Eva maumie mundani wangai wa withianu wangai ila maendie bala mona nipo pasio ila mekalie nzita mutumia na kibeti. Uisi no mwikale nzita mutumia na kibeti mukarison kanata mama na siana siaku muke kalanzi mukarison na mukaumania
muthembi ula munetwe ni Ngai mukone useless na mukoania na mukanyuba munda ula mwele kuthi kwikala na mwiyubia munda ula mukuigwa mwi comfortable, lakini munda mutanatumwa ni Ngai na munda utena withianu wa Ngai na Ngai utebo. Ni kwithiwa na munda musio lakini Ngai utebo. Adamu na Eva ila mekala withianu ni wa Ngai musiwondwa alika kikuo, lakini ila Adamu na Eva maumalie na mathi na maimaseubia munda wo na makwata ciana ili Kaini na Abeli mundani usu maseubishe nibo Abeli wo waiwe ni mwana nya Kaini. Nundu mayi bala Ngai wa mabandie andu aingi ukwiwa mekuia makalaumu ashei, makalaumu marafiki, makalaumu atui vina munene wo mayesa ikulia oni withia nuni wa Ngai. Nauma School Ministry JCC Mombasa mwaka wa 2003 ninokiwe ni athuku mimanga iyo na kubika umundi anene piu nundu I am a very good interpreter. Muthe Norman na tuwe bandu nga interpret no kizungu kila kianena umani chumite neza kuwa mwana ongi atabani yange twaendete amo ayuma yambene na yitutembete na igwa mambio ni discuss maimbe wakwa twaika sarani na unaitina na igwa mambio ni discuss ai wa Lazarus kaina akendeze kuinterpret utabani omwame iwe si utena mmo wa Ngai Ngai atakuwa signite kindu kitonya yini obwiti na omwa mambu mangia umeasu aina tuona mabuko ni friends na noinye na maetete kabisa obaka sarani netukizia na kulia umeathuko mimangai na ila mesio thiu kama mbona maikanacho pa bandu ba manda biondu na ile kwika bandu ba mambie tulia ndui tuboye ili tukuite mumo inge wayathele ba unavika nikanomanye yai kimena so atu sioke obwetu ambe kwekana na umeasue no maende kila mundu apambanite na hali yake mwingitio thayo mwini ndana isia thayo wake wathela kundi anaini asia ai modhu kumangaia thayo wake okathela mana piu so atabania moka aingi ala mambenda umwe aikanisa munene muno ba ya matuga twendio tabania bu interpret ya Bishop Crispus tuyo imwana na asike Bishop ndumbitwila sara singwendo thukumanake ne wethi angoni na amsia kana mbe ambata no kana bikai lobby I can give you no ndo security ya names but literally andwala mambukie on then mambisho mambenda ngathukumenamo ukwithia ningwigwa inaile uthi lakini nethukisya wasya wango uilea niyo Ngai wokia nena nakwa na andabia in fact atumie muthukumi wa Ngai weta wa Muthembi tumwita Muthembi Boniface Wambua ethe wabayanda ndora okambia Lazarus niwe ninga ingo tabia 1 2 3 uniwe uthukuma nake uimwenda note umwenda uyiwe sawa no kwiwe ate sawa naambia na mwiye yambie ngwe wa mino muthukuma bandu wasa muthukumi wake miaka 5 Ngai ambia ngatuma dunia imana kana inakwetie lakini bengalama waile kuiba usabu muthukumi wakwa eta waposo musili ewa ube kindu chaku Ngai asia ube kindu chaku ukuite na nduka achumia kwa mutabani onge ukacho saba be aposo musili uimwenda note umwenda ukwiwe musio no kwiwe ate musio anyanya umwenda na mate umwenda me umunene anesa na mate umunene anesa Yehova Ngai ambia kila unindi uthi ulimwenguni nikite ba uni wethe waku na bani bo waile kuosa
Paani bo Edeni kwaku. Paani bo kwa sakila. Aya. Paani bo kwa sakila wa ileo tambia nacho. Anaina nadhuku mamudhuku miusu wangai miaka 5. Na ukita makao maima kuwa. Nebinde mwana abuwa ni anaasa makwa. Netu asa makwa. Mubaka na kwatwa mudhenomwe. Na kwatwa ni stroke. Na ngai ya ndethia. Na ni nandili na stroke. Ya kwiki wania na asa meumbua. Not less than 10 years. Onani pastor bahama saku. Mabinda mwen. Gukunwa pwa. Gwiwe saidi mwe ya dhela binya. Withi ambalu kita wandu kitandani. Ndiye kala. Onikie ngaitu mwe ndangie mwe imbonoche. For more than 10 years. Na kila ngai wenda anose. Ila na kwatie. Ambia ni kwenda Masako. Hallelujah. Nundu mushei waku wa beba. Ulanga iwa unenga. Ngainda tunenga asima beba. Tuitwa copy paste. Atunenga tukatapu grace. Na yu usemba na kila wakuiti. Hallelujah. Usemba na kila yu assignment ila wanewe. Palabe mushei waku utaba mumo. Na yu usemba na assignment isu. Tuita waningai withiongu mudhukumi wake nikana umukopi. We are not called to copy our spiritual parents. We are called to tap grace from them and serve the call of God that is in our lives. Na mukamba itedia aishi mundulo tatembeanga. Ona inyake iwe muwi ula best. Na kwithia iwe thea muwi musio kuthonoka mwenyu. Ndi ukune mwanya wa ubudia mwenu. Na kwithi wakoma na mutabania wina ma revelation ina mumo munene kuthonoka wethe yaku. Ndi ukune mwanya wa ubudia mushei waku. Hallelujah. You kila kikika, the more you honor mushei waku, the greater you become. Munola wanenga mushei waku aveva ndaya. O munola wiana. No jithi wa munene pio. Kwa makulio maingi tuinamo niki dafanikiwa kumo mundu nienda wambililie mboya ya tofauti mwiyai ambao ndunga mundani wakwa wa Edeni ula wanze uwisi ndunge ba umwiyai mwiyai ndunge mundani wa withianu wako. We mutumanu usukuma wanano maukulia hai. Yani we wikalanga ministry nesu hata uwe anu makula siya maukulio. Yani wikala ministry nesu hata we. Hata ju we. Uleo di ministry ningi haki. Ni musikuito. Beba siona beba dhuku. Bahani boku ito musi. Andiva uma. Ondo inese nibonzi aitwe na ibo musi. After all is said and done, you say east or west. Home is the best. Aswahili masya mwenda homo na tenzi. Mambo odhiyo homo kama enda itenzi. Mwenda tenzi na homo. Marejeo ni wapi? Ni Ngamani. Ruto Asia kulia kushoto mbele nyuma juu chini. Lazima tutembee pamoja. President Ruto Asia kulia kushoto mbele nyuma kwenda juu chini bako sako kwa mbako bamba tumbamba. Lazima tukue pamoja. Nundu ndutonya kwiwe wataba enough. Fai mundu isotaba enough grace kwa mushei wake. Ukethia niwe ya nyandu menindi. Nundu ndongo ya matei manga ibalabe mushei waku wa beba. Ikala ibulutia. Mumo. Ikala release ite mumo.
mumo wikala utembete na andu aingi mukuona mathayu menyu makwamie ni kwithwa mavinda maingi wendo yikala yungu wa mutabania ulokwigwa kwa kisomo status na most of your friends mathaithe abau maenda churches on the basis of status, lakini with their tingai unaotuma bau ni satani wa kumya mundani wa Edeni ulangai wa useubisi nikana akonie dunia uthei waku, nikana akakuonie uthei wa muka waku, nikana akakuonie uthei wa muhimeu ukalumwa imbi Edeni ya Ngai ila wakuseubisi mwina mukau ndwisona uthei wa muhimeu na ndwisona uthei wa muka waku o ila Adamu na Eva maumali o ila pala maendie vitha disema squat kana ikuungama ivo Eva wesie kwithia mume muthei Adamu ethia mukai muthei na mambe yotwa matu maibu ikothei wo na wisitu watwa ya kuna isua thikuma we kalanzi yonyaeka wituma tumakangi na Ngai amasisio manya maitu maumia withia nune wa Ngai na Ngai we mwene aumetuni na oka kuweka Biblia sia oka kila muthenya sua ya usia iwethia wanoshirika na Adamu na Eva oketa na Adamu wiba mamu yai itwibithite bakire kanun twithiye twiathei Ngai amakulio lo muye muyathei nu komuye mutunda ula na muye muikaye Adamu acia kila kiveti waetie ba ikingengie naya Eva iswinge wa meo acia nzoka ningengie naya na Ngai mwene amatia kukithekani mebithite na oka ethia mea thei nundu utayo wa Ngai numatiye mundu umaba lo banditwe ni Ngai ministry ni lo banditwe ni Ngai kanisa ni lo banditwe ni Ngai mutwano ni lo banditwe ni Ngai profession ni lo banditwe ni Ngai town ni lo banditwe ni Ngai ndi lo banditwe ni Ngai ni withia wa emuthei nundu withia nu wa Ngai ubwika bala Ngai ukwiyite onange mwina mowa mataboa wisi mundu atanamba umya mwi amba umya ngo withia nune wa Ngai utanamba kumove body utana umya mwi wamba umya ngo so iyo na ngo ya beyond develop that is secret kabuthia mwiona muhime unamukau ukithia no mwikale nzo mwandiscussion pastor wenyu nai na mukanona siana kanona my friend maka utabia how useless is mushei waku abeba jungo niyo yamba uma na ngoye ya uma presence ya Ngai ikutia kwa unutonya kwithia mwi o utumbililite bau lakini ngoni ya endie withia we mandai ukabiti wa ata uokawi ukithia wetelete utete pasotea a make statement fulani haimeuka kuona wina chadhi haimeuka madhikoni maku azienduka haimeuka madhikoni maku azienduka azioka kanisa ni usu haimeuka kuona hospitali wasiendika azioka kanisa ni usu haimekusupport financially onotese silite chao yani wauma withia nuni wa Ngai utiala na beba wita wa fault finding beba wa manda mavitio memoka na sika imutethie pai kindu kithuku takwikala nzina siana shaku mundiscuss musei waku abeba negatively kisao ya siana no kieme ukoya lakini kibetia siana nundu kiumwa nena kilikangoni sho na maikwato ikibuthia na mumo wa Ngai ndu buthaua andu aingi mekuya Ngai amati ya kumai hoka Ngai atuma o wanamo izika ikabika na india kana ichao haumia kilua hamatume akakula amabwiko thei Ngai ndambe amwe thei cha kele kila Ngai wekie mandiko masha asainie ikelubi the ino banga
wakana mwaki na they sunge nzia ila yenda mutini wa thayo ni kana umehama ikesuma kithekani masioke mutini wa thayo kwa muti wa thayo usumatu wana wo watwika out of bounds muti usu wa ubosyo watwika out of bounds muti usu wa divine provision watwika out of bounds muti usu wa muvo watwika out of bounds ukwithe imakunindi lakini baibikika nangainda shoka yingi umetikilia usyoka mundani wa Eden. Maya basioka by the fact kanisoni wewe bakubya musikwenyu ndi maana ashanga ya ubandite bo by the fact kanisosu ni wasi imaku au maina uswe maku ibo mwethie mathaithia imo manenga ni kitheka ndi maana asha tuibo mwaile kwithia muithaithia ni batonyo ko kethi Yesu ni Garden of Eden ya umai waku nosu lakini ethe hakuna mwenyu maya discover garden yo ya Eden na nenyo na mwakoma mdwesa ukulia mwiye munda wako wa Eden ni wimba munda wako wa withiani waku ni wimba balanye naku twithia wana shirika mwini ya ini asenye na Yesu mwiye wako nitutumite ndu na Yesu mwiye wakwa ni twatumi yendu na unitubotanite twi na muamba wango aisenye na Yesu mwiye wakwa nitutumite ndu na unitubotanite twina mwamba wango. Pastor Lazarus, bona nona miomo yaku ibinguka icha ukithe akiende kai mutabio monde ngai andethi sie naelewa ni Edeni yakwa na Edeni ni ya ngai kila kindu nindi kithia wabo andwa mukuia andwa mukaya angiona ministry shaemie piu ni kwithiwa waumie Eden wabango kese ubisie munda wako na ngai atabishwa adamu amuyai withia wisi mundu olothi useubia miwa na thangila ukaumeasia munda no useubia lakini kukethia wana miwa na kukethia wa thangila nae wandukaya kumo mundi patebidi kubikelo kasyo kakito kubikelo kakua paiko ya wateke dito ewo kaisa kidito umundi nienda tumushoke imwe nienda tushoke mwe bandu boti ndo ila mwandu wende omanya katika kufeli kwa nye mwene ni changite hata ibatonye ko kethia nite Eden ibatonye ko kethia nati iye marafiki mambia tume ba unatoma twinga kwani bandu baseo monono ni kwingai hizi makanisa mekala sienza kubasia andu ingisiede ya kuinga kwani kundononi yenga imwano kukwingai muyikalanga yotwika ai muyuma muyikalanga yani naju paikindu kithuku takwithia wi mundu soba no control mundu withina wa mutwe mwenda wazimu huo determine ya balotha ithia mbilu niyo sense ya twi friend ya bika fellowship ya kuna ngai ndwa ile kwithia na mundu lo ku controlia ona pastor wale o controliwa ni mwino shirika akautabasia amen nienda tuboye mboya shamo ya Yesu muthenya wa umundi ni naumbula mavitio makwa mwiya ininguboya ndunge mundani wako wa Eden ula wanze ubisie ndunge mundani wa withian wako ula mwiya wanze ubisie nini angangite kwa saa ngakosa direction mwiyai ndunge
mundani wa withianu waku. Veva wa Ngai vingwa metho makwa nokinenga kusonga na mbele sitwani ya Yesu. Yoba ninakutungia mubea nitwambililio manisio wa niki tutafaulia tutafanikiwa. Asani neki ya musingi omundi nivoyo tunenge kusonga na mbele kuumana muno mbe na mbe na kumana vala twaile kwithi watui vala mwenye utubandite. Ngai waitu na mwenye waitu kujingwa Ngai ungitaku we musumbi wa sumbi we mwenye wa heyai we Ngai uluwa inga isionde utayo ni waku ni mupea nundu wa uwekeo ni voyo katutungisye ziani shaku sitwani ya Yesu Kristo. Amen. Wibau na nitukwendea Ngai andethia itukwithia nebindesio ya kukunikila maandiko ha nunomba katumanya na vai mundu ungi waile otumanyia twaile kuimanyia na tuithi kumila ngosi andu aingi nisiubinguka. Beba wa Ngai nukuthokea andu mwia inukutungisya na mboya yakwa ni mwia autunge mundani waku wa withianu wake. Amen. Be andu makuboya nuboyete na ila wethukisyo bosu asya bishop pastor ninyo nena na kwa watu maninga ikulani. Amen. Yesu ila waboisyo ula mundu waina uwa mangu amwiye semba wende sioka wende kwa muthembi ukaumie ndembo ya ukusi wa maundu ala Ngai wakwika ukaumie nzembo ya ukusi wa maundu ala Ngai wakwika na asemba iwe ni Yesu akaumie nzembo ya ukusi na kwa nienda kunenga direction mundi nienda tukaumie nzembo ya kumwia mwia ni bwanundu ni bwane noka na Yesu nienda be waku nienda kumia ndembo ya kutungiwa withianuni waku vala na ile kwithiwani iti ya kila mundu iti ndembo ile umegwe nandu me excited iyumwe no mundu la wate Beba wa Ngai ewe kila Ngai wanena na itu mwiyai noka kuete ndembo ya kundunga withianuni waku nienda mundani waku ula waete ni yobanza ubisi nibongwenda usioka nienda kila uma wase ndembo siaku na nambesu ya simu 0714888066 no kile kelia mwiyai na onethia kula waendie ukwete position yanata na mwiye yaikuya ni waumie mundani wa heten ndukewe binya wa kutunga siendu siene ilo kwa ati yandu sioka musi mwana wa mundu muthui ila wesie kwisioka na ethia sindu ilo kwete umanda kwa imanda wa sindu ilo kwita basic kwa ni right ya thukumi atungie nguluwe siene atungia mwene nguluwe siake na enuka kwa inuka kwenu sioka edenine ya Ngai miomo itana bingwa sioka edenine ya Ngai vatana yua musungi asiye nduka abasioke omwe indembo hi ni boya umbuane sino ibingwa metho makwa nienda kumiona Edeni isu Edeni twasia imanisha withianu wa Ngai munda wa withianu wa Ngai kila mundu wibalawi twenda usioka mundani usu wa withianu wa Ngai onakwa ningwenda wito wakwa utuwae withianu ni mundani wa withianu wa Ngai ningwenda nduma yakwa ituwae mundani usu wa withianu wa Ngai yoba waitu na Ngai waitu mwenye yoka ukuthaitha twaete sacrifice situ sio kusi wa kutungwa mundani wa withianu waku ni kana yoba tukatuwae presence ine yaku
tukatua enziani ciaku na mumoni waku ndembo hithi iketikilike kwaku athima ngoci andu maku tuikenesa tutongoce tukitie endani anaitwa mwiyai na nisitwani ya Yesu Kristo ni boya Yehova kukethwe na confirmation ciana ikacioke mĩciĩ iyo senguma na ngatho nundu Ngai mucio kila umwe wewe wacia unahathika mwiyai ikithia ndeto yaku sitwani ya Yesu amen. Alamuiva etendembo ciaku wikieva tuma namba ni swi screenini umwe ayu nienda ususpend pride, nienda ususpend influence ya friend ciakwa na nienda ukwiwa, nienda kuiwa wasia wako, nienda omana na muye ona utunga kanisa ke vandu mavatini na kuyutha ithi ya cathedral akwivaane vo munda wa withianu wakwa na kuoi there kiburi mitulio na mingathililio etuma mundu athivalo kwiwa iyo standard yakwa I moko links, these are people my status Bible kanisa sindu vanga wanesa bakunene kwika wuu na kwika wuu na kwika wuu eswikende thea wangai ithea pride and itunde street nebingo ya satani miomo na wisa umanda sindu ila situ yesi right ukuimanda ta sindu precious mwana kimamai ndesi kana leune wa dhamana esio manya ila waumia musikwethe wake mwiyandethia possibly wachuma ukite tukanene ayulu wa mwana kimamai muwe wa mwe